Podugave, Lidić Ivan Protektor, borba za treće mjesto. Bravo, Bruno! Tatami 4, neka se pripreme dječaci preko 66 kg. Sjedneš Marko Samova, Radačić, Petar Dalmacac, Temi. Tatami 4. Tatami 2, neka izražu prvo Roko, Lidić Ivan, borba za treće mjesto. Neka se pripreme neka pauza za 10 kg. Grijevec Roko Dubrovnik, Havšić Luka, Dalmacija Temi. Ajmo Brunči! Ajde Bruno! Bolji si! Baza, Ajmo Brunči! Bravo! Bravo! Ono je bio važno. Je. Dan 1, neka izađu Capan Bruno, Mili Luka. Pripremite dan 1, Drobnjak Rino Bujake, Olšištin Samovo. Ajmo Brunči! Ajmo, Bruno! Bravo! Tatami 3, neka izađu Zagreb, Maka, Mrković, Lovjan Pojanske. Tatami 3. Tatami 3, neka izađu Zagreb, Maka, Ajmo Brunči! Lovjan Pojanske. Obavještavamo sve trenere juniora da će žrijeti početi za par minuta, točno 13 sati, gore na katu u Lipsa Lokoj. Sve trenere obavještavamo da Ajmo, će Brunči! početi žrijeti u 1 sat. Još, To, Luci! još! Tatami 4, neka izađu Mišković, Sonja Kausova, Petar Miklon. Ajmo Brunči! Tatami 3, neka se pripreme Prolazak Marko Rijeka, Vrljava Borba Kulaki. Ilko Antu Sore. Bravo! Bravo! Tatami 4, neka izađu dječaci preko 66 kg. Sjedneš Marko. Finalna borba kategorije do 55 kg, tatami 1, suci Buzov, Davidović, Vranješ. Neka izađu finalisti Demetar Titovislav Protektus, Teković Juraj i Istarski borac. Tatami 2, finalna borba kategorije do 60 kg,
kg suci, Prgović Županić Mitrović. Izađu finalisti Capan Bruno Nikon, Drobnjak Rino Pujanke. Kategorije 63 kg, Plavšić Žanović Crnečki. Neka izađu finalistice Olović Josipa Pujanke, Maretić Antonija Pujanke. I finalna borba kategorije preko 63 kg, tatami 4, suci Vukadin, Čerina, Topić, neka izađu finalistice. Lovaković Stela Mladost Osijek, Jakušnika Panda. Ajmo Bruno! Se pripreme finalisti kategorije 66 kg, tatami 1 i kategorije preko 66 kg. Još jedan molimo sve voditelje konferencije dječaka i djevojčica da se pripreme za dodjelu odličja, odnosno svi moraju biti u bijelim kimonovima i bez odličja.